it's a point aphethe sengaphakathi inside ezinakeni bazibaqhamuka mina ngijabula kwasani ngisho le so isinafikile ifike nendaba ezimnandi namhlanje ngikuphathele season 2 bafethu mnandi nje yana kungani ke phela thina bona mhlanje sithathe isimnandi sizonjabulisa asenze nje sisabenza abantu the point aphethe sengaphakathi inside ezinonke nathi maqhamuka mina kujabula ukoko kujabula umama kujabula umkhulu jabula ngisho injana sekabona itshikiriza umsila so bafethu namhlanje ngiphathele ubhuti wethu bafethu niyambona kodwa ningamhaleli kakhulu girls just nizothola izinto nizifunani imhalele ngale ku-account yakho so bhuti unjani Angikren lapho uthi khamba. Ngiyaphila bhuti ngicela ukubuza igama Mina nguGrootman Viro fili. Angikho Grootman Viro okay ubhuti singamthola kanjani kuma social media kanje Mina uma bangifuna bangisearch everywhere TikTok Instagram nguGrootman Viro Grootman Viro Aniyezwa bafethu uGrootman Viro hamba ninomsetha ngalena nimhalele ngalena nibuka into zakhe nifollow phela ubuke mahala hawu udlala ngathi follow lapho okay mina Grootman mfethu ngicela ukubuza lento eyi-1 like i-question I think ngizofika makuthi kufika enyangazi sobona sifele lapho so ungathini kumuntu like ofisa ukuthi ahlonipheke like aroundini ngithola like ukuthi abe naleso thunzi lesayo ngithola because nawe sebasibona lapha but awunaso thunzi so ngifuthu like umuntu abehlonipheke njengawo ungathini kuyena bafethu yazi mafuna ukuhlonipheka bafethu kumele uhloniphe umunye umuntu ukuthi maye aze akuhloniphe ngithola ungafuni ukuthi maye abantu bakusaba ufuna ukuthi maye bakuhloniphe ngithola uthola kanjalo uma ungayenza into ezibhedayo nje bakuhloniphe respect comes first ngithola wenza into eyikreni ukuthi maye babone ukuthi maye wenza into eyikreni uma ungayenza into ezibhedayo bayabona ukuthi mfana lophuma endleleni ngithola sure nalezo Grootman but Grootman nayo indaba la makwenzeka-ke Grootman futhi manje lo mjitha lona futhi endaweni like unyatheke kakhulu like yabamba la majitha lawa ukuthi ngazi ngathi like ngathi anyanyise aroundini yabo but yena ufuna ukuthi afithe ini kwamanye amajitha ungathini kuyena ngalayo ngathi like uyanyanyiseka like or like wena mombona ne uyakunyanyisa so like akathanda ukuthi anyanye ufuna ukuthi afithe naye amajitheni amagama omqiniso ngathini uthi yena akwazi ukuthi mafithe esithiteni amagama ngamthikwana ukuthi maye azama ukuphila the way lamajita lawa aphila ngakhona yinto engayisho fili azama ukuphila the way baphila ngakhona labalugaba fili akabambelela lifestyle yawo majita abalance bemnandi futhi-ke bafethu uGrootman futhi uniphethelele lukhulu kamnandi-ke siyabonga Grootman lethu futhi nje ibambe kanjalo into yakho bayeza abantu bakho bayeza bafethu lisizobhoda phethe sengaphakathi inside ezinakeni maqhamuka mina kujabula ukoko kujabula umama kujabula umkhulu kujabula wonke umuntu esejardi ngisho nje selejekazisa umsila so bafethu ngiliphathele ubhuti lana uzomshayela into yakhe uzomshaya ngale answer yakhe okay sithi simbuze into zekhona sabona bhuti njani ngirathi ngicela ukwazi igama bhuti SK Mosha okay ubhuti SK mhlawumbe uthola kuphi kuma social media everywhere IG TikTok Facebook everywhere sicela igama lapha SK Mosha okay SK Mosha lezi ngenzile bafethu gijimani niyofollowa nizothola into ezimnandi nizothola ukujabula uyafollowa uyamlikela uyabuka ngiyazi ukuthi khona into ezokujabulisa lapha so bhuti ngicela ukushaya question e1 then ngihamba ngiyena inhlelo lethi one question okay angizenzile bhuti so ungathini kumuntu maybe like umjita like wasemakasana uyafisa ukuthi afithe la isijita but i-problem ukuthi ekhaya abakwazi uku-afford izinto zamajita azigqokayo izinto abayidlayo yabona ungathini umuntu kanjalo njami ezamajita ngithi saphana sibamba la kumele sibambe khona asiyi ngokuthi ubani unani ngibamba manje ngokuthi ngifithe emapoketheni sinabo ngibamba manje ukuthi ekini ngifithe abananekisa kusho na ngibamba manje nawe qine edoleni ngibamba manje naye ezumjita angithi baqhaye imali yokuthera ngiyayibeka leyo mali angithi silela lokho ukuthi sithole maybe izinto esifisa ukuba nayo ngibamba manje phanda piece job nyana kumakhilwana umcentele ngeke akuncinte bamba ezumuntu omdala naye usuka khona ngibamba manje ngeke akuncinte izothi mfana mbamba so nawe uzozibona ukuthi uthunani ngaleyo mali ngibamba manje abaphethe nemzule kubhuti SK ukuthi zama mfethu umakhelwane ngeke akubhazise abantu basekhaya bakubhazise even though ungenazo izinto wazame lawo majita mfethu bazokubona ukuthi asambe sonke singene eskinini mhlambe bazokusiza nabo nenye into engithandela ukuthi nje qine edolweni so nawe-ke qine edolweni ungenzi iphutha kuba khona okwenzekayo so asibe kakhulu bhuti mfethu bafethu this your boy Davutshasa bafethu asekhona la e3 bafethu Ivory
la ngiphethe abosisi besikolo ama-grade 12 what this year ama-feature coming what this year bafethu ntokuza amagama kufanele amukelanga pheshana bafethu njengoba senzile amagama I think straight to the question ngikubuza something njengoba nikhera ama-5 rand ungathanda ukuthini komunye umuntu okhera 5 rand mhlambe ubona ngathi abazali bakhe bamthathela isikhathi uma bamuphi 5 rand ayenze high school or grade 5 ngamtshela ukuthi like athathe leyo 5 rand as motivation yokuthi like asebenze kanzima ukuthi akhona ukufikelela like ama-dreams wakhe nokhona ukusupport ifamily yakhe Asap guys, this is your boy Raphethe sengaphakathi inside zonke amazi baqhamuka mina kujabula ugogo kujabula mama kujabula wonke umuntu nenje ithole ijikizi somsila. So guys, namhlanje ngimphethele usisi omuhle kuzongixoxela ngendaba ezimnandi. So ethi singene isabona sisonjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela ukwazi igama. It's a girl Chantal, and ngiyazosebenzisa in the back of another banger. Dankoni mzuleke bafethu sisantela wenzenjani wenzenjalo guys. So sisi before ngikubuza le question ngicela ukubuza ukuthi mhlambe makuthi ufuna ukufollow sithola izinto zakho ngikuthola kuphi and then sikwazi ukume ngani. Go TikTok and Facebook as It's Your Girl Chantal Velo. Izinto zenzayo. I'm a poet and like I'm a singer. Dankoni bafethu mozi ningaphuthela nayiza ne voice ngisekhuluma wathi noma esecula. Ngeke sizokhrekha ama izinto ezwrong azibambe nancane. So sisicela ukubuza le question le ukuthi ungathini kumuntu onalo i-talent ne-potential and everything but the problem is akakwazi ukuthi I'll spread i-talent lakho ungathini lo muntu? I would say like never look down on yourself, achieve what you want to achieve because it's the best thing you should do. Like ube nethemba abe nalo ithemba lokuthi I can do this because if yena she or he doesn't have the experience yokuthi I have to do this talented so akekho ozongitshela so yeah kwamele abe na that thing. This is the best one that thing learn to ithemba ngesiphi right? Purple. I guess it okay, kona lokho. Hope konke iba nalo ithemba kuzokhona kuzovuleka. So guys, asibonga kakhulu nje Chantal, don't forget ukuthi nimfollow nibuke izinto zakhe ni-enjoy kumnandi nalela umculo wakhe. I believe ukuthi uzonisiza somewhere laba ba-depressed and stuff. Ipho ama-poems now vele most of the time ayavuselela. So hambani lapha TikTok manje the same time niyazi ukuthi indaba siyivali but esisho ukuthi peace angiqhamuka ngijabula umama ngijabula gogo ngijabula umkhulu ngijabula wonke umuntu ngisho nenje sekhaya bonyazi zomsila. So bafethu niyazi baqhamuka mina one question one answer and we go. So put ngibingelele njani? Ngicela ukwazi igama lakho. igama lami ngiyamazosho bangazi Tanko brother Mavosha nizile bafethu ukuthi uphethu Mavosha. So ngicela ukubuza ukuthi mhlawumbe sikufuna like online sokuthola kanjani? ngithola ngithathumbeke Instagram na Christine Tachunga nginkinda anzile ke bafethu gijimani niyomsearch nimfollowe. Ngiyazi ukuthi nizothola into ezonichaza, ngiyazi ukuthi nizojabula bafethu. Ningahlala ama-FIPs apora izinto esinga-understand nangumjitha udinga support yenu ufaka nama-followers. So bhuti la mina ngine-question la question encane ethi if umuntu ehluleka esikoleni ukuthi aphushele phambili yabo mase ucabanga nokuyeka isikole because akazi ukuthi wenza sona ungathini ngomuntu kanjani? jazi ngisikhathi yabamba incwadi ngiyacabanga ngoba indoda ukuthi la ngaphandle ngizwa ngomngane ukuthi amngane ungafundi ukuthi iyafana ufundela amahhala iyafana kumele yenzele wena yenzela kwakhe yenzela wena phela sezophumelela kanti Tanko bafethu nimzuleke uMabhosha uthi bafethu ningayi ngabangani ninga ngokuthi phethu ahluleka kanjani just yena bambelela lapha esikoleni uzoyishaya into yakho uzoba mnandi bafethu kunyazi nonke ukuthi indaba siyivali into esisho nje ukuthi peace. Zach on the beat.